mengatakan toma dosa nekia nompori sesekali nenia perasaan matuna itu jauh lebih baik dan jauh lebih mulia dibandingkan orang yang melakukan kebaikan tapi merasa bangga dan sombong atas kebaikan yang dilakukan. Karena nareko engkai yaro duai modal riak kateni ia naritu madeceng itu ta'rifun Allah Ta'ala dan yang kedua istiqamah ki rilalem madecenge lanjutanna ayat emak kedai tatanazzalu alaihimul malaikatu pada maka turu ngimati malaikat pacak diorioi maka turu ngimati malaikat pacak diorioi rima kedanna malaikat Allah takhafu wala tahzanu ajak mumetau ajak tomu masara wa abshiru bil jannah nania cak diorio kotumenan nasabak suruga allati kuntum tu'adun ia pada pura rijanci yang ngeko tumenang neki anainya ria senge tepe asiturukna etokna atie etek natimue si bawa makdu pairilan roalewe ya narosabat nama kedai bahasa Arabna al imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani naya ria senge tepe ipatongan ngiri lalengati ripuadai nasaba lila nanya ripadu pai nasaba lan roale Alhamdulillahi ala ihsanihil amim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qadim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bid-dinil qawim sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم أكمل تسليم أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tenri seding maku kuange engkani rieso Jumat pacapurna tahun 2023 Masehi. Insyaallah 2 atau 3 hari mendatang kita akan memasuki tahun baru Masehi, tahun baru Miladia 2024. Pastinya bahwa sininna rupa tawe engkamaneng ade cengenna nekia sipude cet decenna set die rupa tau tentu engka atunangenna nenia alemangenna makutoro sebalikna sininna rupa tawe engkamanat dosana
nekia si dosa nasi di rupa tahu tentu engkau ada cengena. Oleh karenanya mudah-mudahan kebaikan nenia ada cenge pure ripak du pari eso labe wedingi si mata engkapan nenungi lebih paha berusaha kita tambaiwi. Kemudian sebaliknya kesalahan nenia dosa pure ripak du pari eso labe mamuare wedingi tobari winania pada cengiwi. Karena pastinya atta ibu minaz zambi kamalla zambalahu naya tau tobae poleri dosana pada tulaona tau de egaga dosana. Karenanya engkau werekada topan rita rampe rima kedana toma dosa nekia nonroiwi sesekale nenia rasa matuna masorode cengi naya toma turu nekia nasibawewi pujiale. Upakulingi ungkapan ulama sufi mengatakan toma dosa nekia nompori sesekale nenia perasaan matuna itu jauh lebih baik dan jauh lebih mulia dibandingkan orang yang melakukan kebaikan tapi merasa bangga dan sombong atas kebaikan yang dilakukan. Karenanya mudah-mudahan di hari Jumat terakhir ini wedingi padan rewe ripuang Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya hadirin yang dimuliakan Allah, de gagari sapa sangadinna asalamareng. Upakulingi de gagari sapa sangadinna asalamareng. Narilalenna akoram marajai narampeangangi salah sedi ayatna puang Allah Subhanahu wa taala. Ya engkai naramperi lalenna akoram marajai tepatnya dalam surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30 nanapahangi saisanna topan ritata rima kedanna iya nahe ayat mak jelok rima kedanna dua modala asalamareng nenia ala birel lino latu akhirah tegaina yaro maka defong Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu nama jepunna tau engkai puadai rima kedanna rabbuna Allah puaku puang Allah taala summa istaqamu nenia simata engkai istiqamah simata engkai mapan nenungan di dalam madecenge nareko engkai yaro duai modala riak kateni ia naritu madecengi tepet ta'rifong Allah taala dan yang kedua istiqamah ki dalam madecenge lanjutanna aya emakkedai tatanazzalu alaihimul malaikatu pada maka turu ngimati malaikat pacak diorioi maka turu ngimati malaikat pacak diorioi rima kedanna malaikat alla takhafu wala tahzanu ajak mumetau ajak tomu masara wa abshiru bil jannah nania cak diorio kotumenan nasabak suruga allati kuntum tu'adun ia pada pura rijanci yang kotumenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, poleri lalenna ia rodenre ayae narampai topan rita tarima kedanna dua modala asalamaren nenia alebir lino akhira tigena yaro yang pertama Rabbuna Allah engkaki mengaku rima kedanna fongallahu ta'ala puata yang merupakan isyarat ipade cengi witepeta ripuang Allah Subhanahu wa ta'ala neki ataparajai ka dampeng maka dai topan rita tanaya ria senge tepe tania werekada bawang naya ria senge tepe tania bicara bawang
ne kianai ria senge tepe asituruna etokna atie etekna timue si bawa makdu pai rilan roalewe ya narosabakna makedai bahasa Arabna al imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani nai ria senge tepe ipatongangi rilalengati ripuadai nasaba lila nan nia ripadu pai nasaba lan roale. Maka inilah modal yang pertama selama engkaki pada cengi witepeta insyaallah weddingi mancaji saba rilolongeng asalama rengenan nia alek birenge lino latu akhira nekia lanjutanna aya etan nia tepuk bawang tapi maka defong Allahu taala summastaqamu nan nia engkai romenang istiqamah sitongenna ipak dupe tepeta magampa mua ipak dupai tepeta malomo mua nekia ia tu mawere istiqamah nan nia mapan nenungenge sehingga dengan kata lain selama madecen ni tepeta nan nia engkani istiqamah pak dupai tepeta rilalena gau-gauta nan nia kedo-kedota lanjutanna aya kedai tatanazzalu alaihimul malaikatu pada maka turu ngimati malaikat pacak diorioi. Pertanyaan, kapan malaikat itu turun memberi kabar gembira kepadanya? Ternyata makberi penjelasan topan ritata ahli tafsir termasuk di antaranya Andre Guruta Imamul Qurtubi rahimahullahu taala riwayatuna na tafsiri ia rodenre ayae rima kedanna turungi malekae pacak diorio itu matepe eri telue wetu tiga yaro. Yang pertama inda sakratil mauti riwayatuna naoloiwi amatenge ketika sakaratul maut. Yang kedua wafil kabri riwayatuna engkari lalenna ke burue. Dan yang ketiga wa indal ba'si riwayatuna ripatoko poleri ke burue. Ia rawatue maka turu ngi maleka pacak diorioi maka dai maleka alla takhafu ajak mumetau wala tahzanu ajak to mumasarah upakulingi dua adanna maleka alla takhafu ajak mumetau wala tahzanu ajak to mumasarah. Pertanyaan magirona dua adanna maleka ajak mumetau nenia ajak mumasarah maka dai topan ritata ahli tafsir nareko engka tahu nolo ini amatenge menghadapi sakaratul maut majepu iaro watue dua kenyataan noloi tiga yaro natamaini akhira nenia nasalai wilino karenanya maka de malaikai alla takhafu ajak mumetau mutamewi akhira wala tahzanu ajak mumasara salai wilino aga sabakna made ceni bokomu engkani tepe engkatoni istiqamai. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir tahun 2023 ini di Jumat terakhir loni mai to padan rewe rifuang Allah taala nari tangga madeceng aleta maka damagame meniru biasa ri esso labe engkamu ki garu marepe rifuang Allah taala ya rega sebalikna engkaki gamabela pole rifuang Allah taala karena pastinya semulia-mulianya seseorang bila dia jauh dari Tuhan maka kemuliaannya itu akan berakhir pada kehinaan. Upakulingi si lebih nasi di rupa tahu nareko mabela ipole ripuang Allah taala majepu iaro alep birenna ad dimunrinna iya naritu acilakangen. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah sekali lagi padan rewe kitangai aleta ibda binafsik, mari kita memulai pada diri sendiri untuk melakukan perbaikan dan perubahan anu made
cenge itambewi anu matunai ipapesawi nenia engkaki si mata engkap pada cengi. Karena pastinya manusia adalah al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempat kesalahan dan kelalaian. Karena itulah wajar nareko engkaki tapasala nekia tidak wajar nareko takkalupa ki nadek tatoba rifongallahu ta'ala. Upakulingi wajar nareko engkaki tapasala nekia dek na wajar nareko dek tatoba rifuang Allahu ta'ala. Karenanya upakulingi selama made cengi tepeta nenia engkani berusaha istiqamah maka turut-turungi mati malaikae pacak diorioki rima kedanna malaikae Allah takhafu wala tahzanu ajak mumetau ajak mumasarah. Dengan kata lain ajak mumetau tamewi akhirat nenia ajak to mumasarah salewi lino. Lanjutanna ayae wa abshiru bil jannah cak diorio kotumenan nasabak suruga allati kuntum tu'adun ia pada purari janji yang ngeko tumenang. Karenanya sekali lagi mudah-mudahan wedingi padan rewe rifuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Karenanya untuk menutup khutbah pertama ini sekedar mengingatkan untuk kita semua makedai adana toa cata makeang kei sewa-sewai nareko ripake gunai situru peruntukanna. Upakulingi makeang kei sewa-sewai nareko ripake gunai situru peruntukanna. Walangi contoh makeang kei songkoe nareko ia rosongkoe kui uluwe ripasang aga sabakna nasaba ia meto gunana nekia samanna makurak-kurangan kei songkoe nareko engka tau tudang na engka mua songkokna nekia tania ku ulunna napasang nekia kutosi utuna napasang taparajeka dampeng malekbi songkoe nekia samanna makurang yang kena nasaba tania peruntukanna make betua ngiri makedanna kuelo ki pakeang kei aleta kuelo ki pakeang kei tubuta kuelo ki pakeang kei atuo ngeta tapake gunai tubuta situru peruntukanna. Pertanyaan agamema peruntukanna tubuta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun de upancaji bangsa jingenen nia rupa tawe sangadinna barak kuagana sompaka nenia nakasiwiangika. Dengan kata lain angket nawatak kaleta engkai irita nareko engkaki pakai gunes tubuta makasiwiang nenia beribadah rifuang Allahu ta'ala. Karenanya sebagai penutup paparengeral lokari kemaneng biasana nareko malam tahun baru mak doja-doja tawe engkamat tunu-tunu barele engkamat tunu-tunu bale dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit ada yang baca doa semoga di tahun berikutnya semakin baik dan semakin sukses. Nekia taparajaika dampeng de nace de iruntu engka tau mak doja letuk tangga beni narapi tanggala sedi naliwet tetek 10 2 mak doja di tangga beni na tahun barue marelodoan ripuange barak kuaga diberikan kehidupan sukses di tahun mendatang. Tapi si senna sempaja subuh mel tete arua manina paseding taparajaika dampeng jangan sampai letuk tangga beni masih kiri marelo doang letuk tangga beni mak doja marelau ripuange kiranya tahun berikutnya semakin sukses nekia ternyata matenge imoto mas sempaja subuh taparajaika dampeng jemputlah tahun baru dengan cepat mendekatkan diri kepada Allah. Jangankah sempaja subuta sempaja sunnah duan rakai yolona subuh
maka dari Nabi tarak atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakai yolona subuhe masarode cengine yali nolololise aga betuanna ajak lalona sabari mak dojaki di tangga beni nala beisem paja sunnah duan rakange riolona subuhe nasaba angke nayaro masaro lebbi nayalino lollolise. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma bifadlika jma' baina qulubil mu'minin wa wahhid baina sufufil muslimin waj'alil kalimatal ulya li ummati sayyidil alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ij'al Indonesia wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma ihrusna bi'ainika allati la tanam wahfadhna fi kanafika alladhi la yuram wahmina biqudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayy alladhi la yamut. Rabbana asrif anna al adha wal wabaa wal bala innaka ala kulli syai'in qadir. Fahfazna ajma'in min kulli su'in ya karim. Fahfazna ajma'in min kulli su'in ya karim. Fahfazna ajma'in min kulli su'in ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.